شارتي بعيدا خداني وانا هذا تعبت بلاك البيت بني خزينه انا حياته من الزامن البيت هذا بتاعي تعبت لي كل كسر في بكم يا بابي ويشرت بيت المايات كلها بسري كده كامل دمك اليوم تزالو الو 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 بناوی خود مازن و دلوان همو میوان خیراتن سرسران و سرچاوان از کاروان بعدری الگل هفکار خو گلستان شیخ دوی فستیواله پیشکش کن پشتی وقتیانه که دور جنگیرانا فستیوالان جارک دن بخمل و جوانیه که دیا گیرانا فستیوالان اف جارجی جناف همبیزا حجیرن چای شنگاله و جلوبرگن باشیک و بحزانه و خمل و جوانیه که دی یا گیرانا فستیوالان لسر آست ازدیان بنگه لالش ده فستیوالا روشنبیریا سال 2023 به پشتوانیا راستا و خویا سروک حکومت هریما کردستان رئیسدار مسرور بارزانی گیرید تایبەتمەندیە vê festîvalê parastina folklorê bav û kalên me ye. Lewra jî dibin nav û nîşan û dirûşmekî ciwan û pîroz da ew jî folklorê me nav û nîşanên resenatiya me ye. Di vê festîvalê gerê. Hêjayan, berî em dest bi gêrana birge û penelên festîvala xwe bikin, ya fer û pêtiviya em şehîdên xwe ji bîr nekin. û xulekekê wekû rêzgirtin bi rawestîn ji bo şehîdên heftê û çar fermana û tevaya şehîdên Kurd û Kurdistanê فرمو هجان نهاجي بيوا بنجه هلالشي روشنبيري وكمالاتي ديجا آلية رئيسدار سعيد جردو سروكي دستيا بلندا بنجه هلالش وهيدا خاندن بلا بسوباسي و كرم كتا سرستيج دستوري ناوي خودي هونن هێزا هەموو گۆڕی پلە و پایان خوێن میری حزبی لەشگەری جڤاکی ئاینی ئەکادمی و ڕەوشنبیری خێر هاتن سەرسەرا و سەرچاوە ئامادەبووین بڕوومەت و قەدر هەرش دەستپێکە دامەزراندنا بەنگە هێلالشێ ڕەوشنبیری و کۆمەلایەتی ژێر درشمێ لالشکانیەکە زەلالەت هۆڕتە ڕووبارێ ڕەوشنبیریە کوردیدا یەکش ئارمانجێت سەرەکیەن وی بنگەهی کۆمکردن و دیکۆمنتکردنا کەلتورێ زیدیانە بگشتی و فلکلۆرێ مە تایبەت بوو کودبیا بەشێکی هەرە ڕەسەن ji کەلتور و فلکلۆرێ ملەتێ کورد ئەو بوو سەدان دەمژمێرێن ڤیدیۆیی و بدەهان کتێب و ڤەکۆلین و گوتار دەرباری vê گەنجینا پڕبەها ئشعالیە بنگەهێ لالشڤە هاتنە ئارشیڤکردن و کاریە بەردەوامە ji bo qurtarkirina her tiştê girêdayî vî alî vejnemanê. Hêjayan, folklorê milletan dibiya binemayeka mukûm ji bo diristkirina jîngeheka tendurist û tê de hezrên avakar şîn bibin û bikevne barê werarê. Paşmayên babkalkên me û gotinên wan yên pir raman bi sedan hezrên erênî û yasayê dadperwerane jî têne dariştin. Stranên داستانên قارەمانiyê rêbazeka berz û bilind da rewşenbîriya neştîman perweriyê bi xwe vedgirin. Dastanên eşq û evînê dibine îlham û sirûş ji bo berhemanîna şakarên edebî li buwarên romanê û çîroknivîsînê û hozanê û hunerê şêwekarî û sînemayê û şano. Lavij û xizêmok û payîzok û xerîbî û lorîmkên dak û dapîrên me û dûrkên zaroka û cot û cobar û şayî û govend û dîlana dibine jêderekî here giring ji bo derbazkirina keltûrê vî milletî çarçovê lokalî bûnê berew cîhanî bûnê. Zêdebarî aliyên girêdayî cilûbergan û pîşesaziyên millî û cor û kerestên xwarinê ke rewneqekî dine resenatiya nasnameya me. Xwîşk û birayên zêde ezîz, milletê Kurd bi giştî و êzîdiyan bi taybet bi hezaran qurbanî dayne ji bo parastina bîr û bawer û felsefe û
زمان و کلتور ملت ما جبر ملت زیندی اون ین بشورک قایم ناسنامه خود پارێزن و ملتên mirî ew yên destaş bo rewşenbîriya dagîrkera bilind dikin û bazineka vala de jiyaneka mirar bine ser. Hêjayan li barê stranê û strangotinê jî zanayekî Rûsî dibîje heke te bivêti dîroka milletekî bizanibî baş bi guhê xwe bide stranên wî milletî. Stranbêjên me yên millî pêşmergên windana dehên sala rûbirûyî zulm û zordariya faşîsta bûyîna û beşekî here giring ji dîroka milletê me li sîngê xwe de parastîne û bi deng û awazên şêrîn vegihastîne ji bo nifşên li şûn xwe ve. Gelek ji wan bi kula bindestiyê ketîne bin axa sar de û yê li jiyanê mayîn jî jiyareke pir zehmet dibine ser. Lewma min dixwazîn ked û mandûbûna wan û behreyên hunerî genc jî û li hemû buharên huner nexasmel devera Şingalê li çarçovê karekî sendîkayî bihêne rêxistin û hemû mafê wan bihêne desteberkirin. Amade bûyên berêz. Helbet ji bo encamdana vê fîstevalê û hemû kar û çalakiyên bingehê laliş ji roja destpêkê û heta roja îro encam dayîn em spasdar û qerdarên xwîna hezarahan şehîdayîne. Dîsan piştevaniya bêsinûra serkirdayetiya Kurdistanî û hikûmeta Herêma Kurdistanê bi taybet Cenabê Dewletmedar Serokê Encûmena Wezîran Kak Mesrûr Barzanî. Her wiha em dixwazîn roj bi roj bayexdanê folklorê milletê me zêdetir bibêt û delîve ji bo tîpê dimêt folklorî û stranbêjê me û hunermendên her buharekî bêhete rexsandin ji bo nasandina keltûrê milletê me milletên diyên cîhanê. Ew jî beşdarîkirina wan li fîstevalên cora û corên cîhanî. Borîna demekî xweş digel birgeyên fîstevala me ji bo wê yên hêja dixwazîn spas ji bo guhdariya we. زۆر سپاس بۆ پەیوا پڕبەهایا ڕێزدار سەعید جرد و سەرۆکێ دەستەیا بلندا بنگی هلالش. ناژی پەیوا پارێزگارê دهۆکê dêjaliyê rêzdar Macid Seyid Salih cêgirê parêzgarê dihokê ve hête xwandin bila bi supasî ve kerem ket. ناوی خودی مزن و دلوان آمده بوین برێز میوان قدرگران بەرپرسێن سیاسی و حکومی و لشکری و دینی و جواکی و پێکهاتەیەن جدا جدایەن کوردستانên تایبەت گشتی و دیسا پارێزگا دهوکê bi nexwasmeyî ev demê we baş. خوشحالی نوروکل باجر دهوکê فیستیوالا سالانه یا 2023 یا بنگهê laliş ya rewşenbîrî û komelatî bajarê dihûkê tête girêdan palpiştî û piştevaniya rastexû ya berê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Kak Mesrûr Barzanî. Navê berê parêzgarê dihûkê û îdara parêzgeha dihûkê خیرهاتنا هاوین برست کن چه ناف سنوری پارێزgeha dihûkê çi jî dervey sınûrê parêzgeha dihûkê û dervey Kurdistanê û dervey sınûrê Herêma Kurdistanê hîn hemî bi xêr hatin serseran û serçavan daxwaz serkeftinê bû vîstevalê dikeyn û daxwaza demekî xweş bû hawên berist keyn vîstevalê de heman wext da destxweşiyê desteya bilind ya bingehê ya rewşenbîrî û civakî dikeyn و اندامê dîsaya desteya bilind بۆ rêkxistina vê vîstevalê ku cihê destxweşî ye. Çi pê nebêtin çand û huner û folklor her wekî Kak Seîdî jî amaje pê kirî êkş xalên giringê her netewe û
و دیسا ملتکینه حکمت هرم کردستان الشش کابینت چوید گل نوکه که کابینا ششه هل دسپی که گرینگیه که مزن دایوی بواری و گروه جی بوه چنده کابینا ای که حتی نوکه وزارت که ناو وزارت روشنبیری و ورزش و لاوان بو هنده که گرینگی فولکلور و چاند و کلتور و روشنبیری و ورزش و لاوان و وی بواری بهت دانه پریکا سازیت خو حکمت هرم کردستان او ممکن بوی پال پشتی و پشتوانیا وی بواری کریه ادبیجم نتیجه جی بو مهمیات خویان و دیارن هکره امنوکه براور بکن گل بری 30 سالا دی گلک پیش وچون و پیش کفتنه که زور برچاوید مکویتن او ابروکه جی هم ویل خروه کرین که بنگه لالش روشنبیری و جواکیه ایک دیساش انجام توی پیتدانا حکمت هرم کردستانه کد ماه وان 30 سالت جی خودا پدر جی خو خدمتا وی بواری کریه پدرش خدمتا 100 سالت بن دسته داگیر کرا خدمتا حوالاتیان کریه هرچنده خدمتا کو کلتور ازدیا کری که هم همیشه شانازی پید کن و جه شانازی و سربلندی ابومه که پشتی ریپریبونا یا گشتی یا سر ملت کرد آنجا خلق کردستانه انفال و کیمیا باران دیسا ریپری 74 فرمانه بوین دیسا شون فلکلور و کلتور کردی پارزن و کرووژی بوه چنده دیانت و سبق و تست و دعایت و حتی که زمان شیرین کردینه که دوبارت که ما جه سربلندی و سرفرازیه برایزان ابروجی ام محتاجی دیسا کلتور آنجی روشنبیریا حجی کرنا وی ولاتینه ولات شیرین کردستانه چکو اف ولات مهمیانه ولات همی پیکهاته و همی نتوه و همی آین و آینزانه نوی ولاتی دا محتاجی گوتارا دیسایا ایک دو قبیل کرنه و رزگرتن اکودو و دیسا بنمایت دیموکراسیت و مافی مرووی و رزگرتن اکودوینه کشمه زیدرین الوی ولاتی ام همی جه مهمی الوی ولاتی هیا و فلاتا کلتور و فلکلور جدا جدا یزنگینه گوتارا آینی، گوتارا سیاسی، گوتارا روشنبیری و گوتارا پیگوشیانه بیتن گوتارا اکودو قبیل کرنه بیتن چونکو آسایش کمالاتی گرینگیاوی کمترینش آسایش امنی و یا سیاسی برهنده تأکید کنه و که حکمت هرم کردستانه ویا بیتن گوتارا پیگوشیانه بیتن چیا آینی بیتن آینه جدا جدا سیاسی جدا جدا بیرو رایت سیاسی جدا جدا و فلکلور و کلتور و روشنبیری جدا جدا ویا بیت خدمت آخو نشتمان مدابن که کردستانه از گلک درش ناکم گلک کیف خوشین دوبارت بیجم گرانا و ویستفال پارزگاه ها دهو که این همی بخیر هاتن سر سران و سر جوا و داخل سر کفتنی بو ویستفالک زور سپاس جبو پیوا پر بهایا رئیسدار ماجد سید صالح جگری پاریزگاری دوگه نوکجی دیوی سوال براوشتر اخین دگل سترانین فلکلورین ایزدیا دگل هر دو ستران بیش تحسین خضر فقیر و جلو شنگالی بلا برئیس و کرم کنه سر استیجه
الو الو چیز جدا بريكي انت شو مقالك بخيرات صار شبابي يدار من جكار من خدمتي بقنون صار جوار هاتي من جنب بس ما بو دنگي وچيك كي دنگي وجي نہیں بحق دنگي بلاشه رئيس قردة ديرا زوزانا شيخ نشديا والبيش مقابلي والدولة تركا لا شيء بزرين جو جگرا وجگرا شيرا والبرحكومة تركا كوبي أرتي شيخ موشي آلايت خالد بكي فيصل بكي درويش بكي تمام الربيع تبليغ مدار وبوليس وفوجا تابورك جيشي غازي مصطفى كمال باشا فوان قسمي كردستاني وتركستاني فبمني احمد بتوبة الرمان بعلي ونزب قومي جياب من هذي ساني برتمام يا سيما برتمام
الرفيا هيدا لولو شرق رانا القزازو زان شرا دیلا ترکستان شرا الوخ کردستان شرا القرط میل شرا درگل شرا ساپورت شرا لموردی خود شرا كاكو شريك رانا كتجي درقول سابورتا باب سلحدين مالا من يكتب نفذاري در شادن وتسخان كلكنا او سيدنگا الاولاد دوسفه سيدو كراكازي قلي بابو برالي بخند اولاد تركو تاقيبات الفيمان قرر او مني سيد خان سيدنگا غازي کا توفيق محمد سليمان البختي نافي خدي تدم خوش بيش يا مبالكن ولد بشكي غزب الانيام الراب وزي وسل عسكري كوبي لبكن وكميا برخه خو ونداك الاولاد ملي خو بقر على شنو عسري على بارك رانا هيدا لولو شركة استثمار سيد خلاني كرو بليز يبشادر قولي وخوبانا قدميني بسافوردا باويس الحدي كدي مش غماد اللي مدرواب دارو بيا او سيلا ودود سفي سيدونا وكا قري سري بيس باتان وخانونا المشي الموران الفوق الباد في هكا خوبنا بيشوف بيت قريا شادي شو تولادي سرخان قال كرن عصير داني وفارا لنكش قيدا فكريا جمع دانا عسكري دولة لفتها بيا بيلي خوين الرابن بيردي خودي تمامي هاتن ودمشيا قر الباب نبو خجا باب سر قرفيا ما فنجا غازي نما بخنجي لاهيا ما فرام الأردان ما فرام الأزمان ما إلهيا صحيف مخابن بخواس من نبي دومتي في خمري دوري خزمانا میرے وقت توفیق لا شيء ولا خد جمله يا رب بخويا من بري عسيجا دانه و بارك من يكت قسمه تركستان تمام وغا تمام مش كسو شافو دربيا هيدا لا شريك رانا عاشر خانه غازي کا مسابق البخيل قام فرمانا الوكيل قام فرمانا طالب الشام كشتنا ميرانا او تجاري بنيرو سر مرت دوز ودخانا دسته مشغيلة ناموس مقوم تانا قايش داري كمال يمانا زل بقتين في خدي تدما او تخوين برين دستو مني تجاري برد بيشيا اولادي سيد خانا مسابقة غازي کا سيد خانا وبوانابا افسري باب تودبو افسري باب تودبو افسري باب توانابا من يسوزك بيسوزة شوي حكومة تكور دابا من أولاد مالا وسفي سيدو بخينو برينا غو سر مرة درباز نابو
عيد لولو شريكرانو مدي زيد خاني زيدنقا قازيدقا توفيق مل محمد زور سليمان مري لا ويوسف سيدو سوار بي سوار نبكارو بار بي ابدلي هزباب جمع مراد درباز بي المالاشي علي بيان بي مالك عاصر زاده خدا نجاق حكومت تركو حكومت ظالم بخوفا ويبتعدين نقل ومالي بك ومالي بيشيني مش نفروا افري ومالي دربازنا بنو خلصنا بي بلا رب العالمين زايد راني جسمان اجمر دوست بلا قسمه كردستاني وتركستاني تمام يا ربي هيدا لانا شريك رانا طبعا وصار جواباتنا مقالك جو وقتي وانا براستي ازل البردة بينم ديم وقت استران بيجي هار براستي ديم مقدورة 10 دقيقة وقتي ما بون 3 دقيقة بوايرة وتشكرنيش بمانو وصار جوابات مقالك بخير بي أري ولا سلام والرئيس بو همو مهفاني بنجه لالش زۆر سپاس بۆ گۆداریاوە نەهاژی تابلۆیا جۆتیار دێژە ئالیەتی پاشاریا یا هونەری بەهێتە پێشکەشکردن دا پێکڤە بینەر بین.
Shaman
زۆر سپاس بۆ بینەرەوە هێژیان نەهاژی خەڵاتی فستیڤالە لاڵش دەهێتە دابەشکردن ئەو ژی هاتیە پێشکەشکردن بۆ زانایە ئۆلا ئێزدیان فەقیرێ خدرێ بەرکات کەسۆ بەریا ئەم دەستە دابەشکردنا خەڵاتی بکەین ما کورتە ڤیدیۆک هەیە لەسەر زانایە ئۆلا ئێزدیان فەقیر خدر بەرکات کەسۆ داپێک ڤە بینەر بین لاڵش یەبۆیان دیوان زانای ئۆلا ئێزدیان خەمخۆرێ ئۆل و ئاخەخۆ ئۆلدار خدر بەرەکات کەسۆ لە ساڵا 1932 لە دەڤەرا کەرچێ لە قەزا شنگال ژدایک بووە هەرزوو ئەو تەڤلی ژیانە ئاینی دبە ji bo ku bikara tekstên vî olê resan biparêze ew di temenê zarokînê de bû babê wî diçe berdûlovaniya xwedê ew li ser destê mamê xwe fêrî qewl û beyt û qesîdên olî dibe di nava dil û sing û hişên wî de pir ji qewl û beyt û tekstên dînî ewî di wext û demên nexweş û giran de karî hemû tekstên êzdiyan konveket di nav civat û meclisan de ewan şîret û tekbîran lê êzdiyan biket ji ber rol û bandûrawî di nava civaka êzdî de bingehê lalişiya rewşenbîrî komalatî jî li ser heman fikr û rêbaz xelatê festîvala laliş ji hejî wî dît نهاجی رێزدار سعید جردۆ سەرۆکێ دەستەیا بلندا بنگی هلالش دێ خەڵاتێ فستیڤالێ پێشکەشی زانایە ئۆلا ئێزدیان فەقیرێ خدرێ بەرکات کەسۆکەت لەژبەرک و ڕەوشاویە سەغڵەمیە هەنتیا باشنینە بلا کوڕێوی حسێن کەرم کەت سێدای سعید بلا کەرم کەت خەڵاتی پێشکەش کەت هێژیان ئەف خەلات بۆیان کەسان دەهێتەدان یەن ژیانە خۆ تەرخان کرین بە خەزمەتە چاند و کەلتۆرە ئێزدیان ji ber hindê jî bingehê laliş li ser heman fikr û rêbaz rêzê li wan kesan digirin yên xizmeta rewşenbîriya êzidiyan dikin ev xelat armê laliş e bihayekê mezin û ji hejî heye pîroz e her wekû me amaje bêdayî ev xelat wan kesan dihêtedan yên jiyana xwe terxan kirîn bi xizmeta çand û keltora êzidiyan ji ber hindê jî bingehê laliş li ser heman fikr û rêbaz rêzê li wan kesan digirin yên ku xizmeta rewşenbîriya êzidiyan dikin ev xelat armê laliş e û bihayekê mezin û ji hejî heye dubare pîroz e armê laliş رێزداران هەردەم بنگە هێلالش خۆب خودانێ چاند و کەلتورا خۆت زانت
جبر ویکی جی اموان ستران بیجن وغر اموان ستران بیجن وغر کری ین خدمتا موزیکا ازدیان کرین لبیرتینین جبر ویکی جی ما کرتا ویدیو اک هیا الدور ستران بیجن وغر کری دا پیک و بینر بین أسوق برا من جلالة كرخاب شايف بارين أقبل وجهي سبيد كبر قاسر بلا قادر قدام مدنياي أجل جندا كباب خديزان بني تركي ويا قتيا ماسك من الرجال بل الآخر خالي سليم لا قيمة بس من لا قيمة قدوش حنفان الآخر ذا وإلى بلاد الدنيا لك وشجر من البدال خذ نبي وفاء فلك ما مشكر بو قوله مشبو شما دمرنا قديزان بي أميسي سالي من أبالا خبي بلد الباتي دنيا ملكي خدي أمرو قال خصكم قال يا خوازات يا دنيا فلك ما مشكر بو الكيشة مخايب خدي زامي ما دمرنا راي تصارى بسالي تستمر بارا مجي قد قري دنيا هضاري
برزان نهاجی چندین دعوتن فلکلوری ین باشیک و بعزانه دهنا پیشکش کرن جلایتی با مدینه الزیتون و بلا سپاسی بکرم. Hayır,
زۆر سپاس بۆ بینەریاوە هێژیان نەهاژی دوومەهیک پانەلێ مە دانێت سبێ مەل پانەلێ هێوارێژی پانەلێ قەشەنگ هەنا لە پانەلێ مێ دوومەهیکێ لە هۆڵا پێشیامەیە مەچەند خواردنەکەن فلکلۆری هەنا هەروەسان ئاميرين مۆزەخانەمە لالشن و وەشانێن دەستەیە بلندا بنگهێ لالشن دا پێک بەکەرم بکەن هەروەسان هون میێوانێن بنگهێ لالشنژی هۆڵا براغڤە بەڕێزان هون میێوانێ بنگهێ لالشن بۆ خواردنێ هۆلا پشتێ و هەروەسا چەندین خواردنێن فلکلۆری و چەندین بڕگەین فلکلۆری لە هۆلێ هون دەبینن دەمەک خۆش ساعت سێ ئەسیبی دارم ئامادە بن الڤێرێ چونکو مەگەڵک بڕگێن جوانتر ژی وێ هەبن